Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umuherwe w'Umurusiya uba muri leta ya California mu zunze ubumwe za Amerika USA, Alex yahamagariye abasirikare b'igihugu akomokamo gukora ibishoboka byose bagata muri yombi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin washoje intambara kuri Ukraine. Uyu muherwe ushyigikiye Ukraine muri intambara yasezeranije umusirikare wafata umukuru w'igihugu kazamuha amadolari y'Amerika miliyoni 1. Muri ubu butumwa yanyujije ku rukuta rwa Facebook, Alex yagize ati niyemeje guhemba miliyoni 1 y'amadolari umusirikare cyangwa abasirikare uzubahiriza ububasha ahabwa n'itegeko nshinga agafata Putin nk'umunyabyaha w'intambara hashingiwe ku mategeko y'Uburusiya na mpuzamahanga. Usibye kuba yarashoje intambara muri Ukraine, avuga ko Putin yishe amatora yo mu bwisanzure yica n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Uyu muherwe wemeza ko azakomeza gushyigikira ko Ukraine yirwanaho muri intambara. Mu kiganiro yagiranye na Business Insider yavuze ko mu gihe n'abandi bakwiyemeza guhemba uzafata Perezida Putin byarangira abibaye. Yagize ati mu gihe abandi bantu bahagije bafata icyemezo nk'iki byakongera amahirwe yo gufungwa kwa Putin. Alex urwanya ubutegetsi bwa Putin aheruka mu Burusiya mu 1992. USA yamuhaye icyangombwa nk'impunzi ya politike muri 1999. Yashoboraga koherezwa mu gihugu cye muri 2003 ubwo cyatakazaga agaciro, ariko ntabwo byabaye kugeza muri 2007 ubwo yahabwaga ikindi. Abajijwe niba nta bwoba afite bw'uko leta ya Putin yamushakisha bitewe n'intego yashyizeho, Alex yasubije ati Putin ni umwicanyi w'abamurwanya wamamaye, ubu afite abamurwanya benshi.